ناوچان یا مکتب ایوار باش تماشاوانین هجا. پولیس دولت ترک بلیدان خورتکی کرد یدن کشتن. دولت ترک کو بروجان دخوازه سروک گشتی پگکی عبدالله اجالان وک مرکوجه کی دست بخویم بده نشان مورا خول بویر کدن یا هوف خست. بویر هوف آل آمد پیکاتیه جاره کدن با آوائه کی پر وکری لبر چاوان راخص کو کی مرکوجه دست بخوینه. پولیسین دولت ترک دهدان ایواری ایریش برنه سر گروا برچیبونه یا کردستانیان کل آواهی HDP یا باجار آمده لدار خستن. دما ایریشه ده هزین دولت ترک به دارو جوپان لمالباتن ده گروا برچیبونه ده دانه ریوبریم پارتیه و سردانوانی وان پشتره جی قاسه پیست کس گرتنه بنچاوان. قورت کرد حمید چاخر کل آواهی HDP با آوایی که دجوال هاتیه داین پشتره برنه آواهی هزین دولت ترک آلامده. قورت کرد چاخر ده انجام لیدانا پولیسین ترک ده جیانا خواه جدستایه. حمید چاقر 18 سالی که ده انجام لیدانا پولیسان ده جیانا خواه جدستا دو بشف جنازه ویراکر مورگان نخوشخانه. پولیسین دولت ایرو زوردستی لمالباتا چاقر کرن جنازه با آوه کی دزی و شارتن. پارێزەرê malbata Çaqir ku xwe amade dikin giliye polîsên Tirk bikin dixwazin cenazê Hamîd Çaqir ji gorê were derxistin û otopsiya wî ji nû ve were kirin. Malbata Çaqir ku ew jî di greva birçîbûnê de bûye ji aliyê hêzên dewleta Tirk ve hatiye binçav kirin. Komîta Navendî ya Partiya Karkerên Kurdistan PKK di derbarê bûyerên dawî yê siyasî de daxuyaniyeke weşan. Di daxuyaniyê de baltê kişandin dewleta Tirk ku li hemberî gelê Kurd şerrekî kirinê dimeşîne serî li komplo û provokasyonên nû dide. Belavok dide zanîn dewleta Tirk ji bo ku planê komploya li hemberî serokatiya PKK heta dawî pêk bîne, qanûnên navnetewî bin pê dike û bi êrişên nû him provokasyonan pêk tîne. Komîta Navendî ya Partiya Karkerên Kurdistan PKK di belavoka xwe ya îro de dibêje dewleta Tirk di şerê li hemberî têkoşîna Kurd de rêbazên derveyî hiqûqê hilbijartiye û di encama vê yekê de bi hezaran insanên sivîl hatine kuştin. Belavok dide xuya kirin di şerê qirêj yê bêrhem de ku dewleta Tirk hê jî dimeşîne hemû insanên demokratîk têne bêden kirin û ji gelê Kurd re jî ji bilî têkoşîna çekdarî ti rêbazeke din nehatiye naskirin. Komîta Navendî ya PKK dibêje serokê giştî PKK Abdullah Öcalan ji bo ku rê li ber çareseriya pirsgirêka Kurd vebike çûye İtalya. Daxuyanî di derbarê şîddet û êrişên faşîstên dewleta Tirk de jî wiha dibêje. Dewleta Tirk faşîstên xwe rakir ser piyan li Stenbol û Brükselê ajot ser gelê Kurd û saziyên wan. Armanca wan ew e ku berxwedana aştîxwaz û demokratîk ya gelê me tehrîk bikin û ber bi rêyeke îlegal ve bibin. Lebelê dewleta Tirk ticarî nikare têkoşîna azadiya gelê me ku piştgiriya hemû hêzên demokratîk ya hêzên cîhanê girtiye ji hedefa wê derbixe û bixe rêyeke şaş. Ew ê ticarî nikare bin piştgiriya hêzên demokratîk ya navnetewî ya ji bo gelê me bibirin. Komîta Navendî ya PKK bang li gelê Kurd dike ku li hemberî provokasyonên dewleta Tirkê şiyar bin berxwedana xwe di çarçoveya demokrasiyê de berdewam bikin û bihêz bibin. Di daxuyaniya PKK de wiha tê gotin. Berxwedana ji bo azadiyê mafê rewa û meşrû yê gelane. Pêwîst e berxwedana ji bo xwedî derketina serokatiya netewî hê berfirehtir bibe û muheqqeq bigihîje encamekê. Pêwîst e berxwedana heta serkeftinê weke birêya bi tenê were dîtin. Komîta Navendî ya PKK dibêje ew helwesta dostaniya hikûmeta İtalya ku nîşanî serokatiya PKK daye silav dikin. Konseya Leşkerî ya Argekê belavokek weşand û diyar kir ku ew him ji şer û him jî ji aştiyê re amade ne. Konseya Leşkerî ya Argekê derketina serokê giştî PKK Abdullah Öcalan ya Romay li gorî meşa serokatiyê ya azadî, demokrasî û aştîxwaziyê nirxand û tê gotin bi vê yekê tê xwestin ku rê li ber çareseriyeke demokratîk û siyasî were vekirin û di serî de ev ji bo dewleta Tirk fersendeke bê hempaye. Sanî hê jî li Romayê li benda encamekê ne. Digel serma û baranê gelê Kurd şeva xwe doh jî li meydanên Romayê derbas kirin û bi biryar dibêjin heta ku statûya siyasî ya serokê wan yê netewî neyê qebûl kirin ew ê çalakiyên xwe berdewam bikin. Di vê navberê de ji ber ku heta niha statûya serokê giştî PKK Abdullah Öcalan zelal nebiye, ciwanê Kurd Zülküf Yılmaz do bi slogana Viva Kurdistan û Viva İtalya yanî bijî Kurdistan û bijî İtalya li bajarê dîrokê Romayê agir berda bedena xwe. Dermankirina Yılmaz berdewam dike û hate diyarkirin ew ji xetera mirinê xilas bûye û rewşeviya tendurustî baş e. Di van rojên dawî de dema ku çalakiyên xweşewitandinê zêde bûn, serokê giştî PKK Abdullah Öcalan careke din bi talîmatekê da zanîn gerek îdî ti kes çalakiyên bi vê rengî pêk neyne.
Çapemeniya İtalya îro cihekî fireh da vê çalakiyê û di manşetên xwe de dibêjin êdî sebra Kurdan nemaye. Temaşevanên hêja niha hevalê me yê li Romayê amade ne em ê bi niha biçin Romayê û di derbarê agahiyên ku li Romayê yên nû de agahî bigirin. Niha em diçin Romayê. Meydana Çelyo ji Romayê ji peytexta İtalyayê ji peytexta berxwedaniya Kurdistaniyan êvar baş temaşevanên hêja. Îro roja heftaya ku welatparêzên Kurd li meydana Çelyo li peytexta İtalya ji bo piştgiriya xwe ji bo serokê xwe netewî nîşan bidin, çalakiya birçîbûn û rûniştinê berdewam dikin. Li Romayê niha hewa sar e. Lê dîsa jî bi sedan Kurdên çalakvan dibin betaniyan da bi sebr û metanetekî mezin şevên xwe û rojên xwe bi coşekî mezin bilind derbas dikin. Biryara wan ew e ku heta statiya serokê PKK Birêz Abdullah Öcalan zelal bibe, ew ê jî li Romayê bin. Türkên şoreşger jî li meydana Çelyoyê li peytexta İtalyayê piştgiriya xwe bi Kurdan ra û bi serokên wan Birêz Abdullah Öcalan ra diyar dikin û tevî wan daxilê wan çalakiyên wan dibin. İşev tê texmîn kirin ku ji çil înisiyatîfên humanîter û saziyên siyasî ve nûner û berdevkên van saziyan werin meydana Çelyoy û piştgiriya xwe bi çalakvanên meydana Çelyoy ra nîşan bidin. Konfederasyona Karkerên Îtalî yê giştî îro civînek li darxist û civîna xwe de diyar kir ku hikûmeta İtalî ji hikûmeta İtalî daxwaz kir ku ew statiya serokê PKK Birêz Abdullah Öcalan statiya siyasî qebûl bikin û helbesta xwe diyar bikin. Her wiha karkerên İtalî ji karkerên cîhanê ra jî bangek kirin û gotin ku lazim e ew jî li dawa gelê Kurd li têkoşîna netewî Kurd xwedî derkevin û piştgiriya xwe zelal bikin. Nûnerên Parlamentoya Kurdistanê li derveyî welat Konkurd û gelê Asûrî Suryanî îro li Brükselê di derbarê êrişên faşîstên dewleta Tirk de civîneke çapemeniyê çêkirin. Dan rabûn serpiyan rêveberên dewleta Tirk ketin nava tirsê û hemû faşîst ajotin kolanan. Serokwezîrê Tirk Mesûd Yilmaz ji aliyekî ve İtalyayê tehdît dike û ji aliyê din ve jî faşîstan dajo ser Kurdan. Çapemeniya dewletê ji hikûmetê bêtir qîlê xwe nîşan dide ji ber ku kes derê wan guhdarî nake. Raya giştî ya cîhanê behsa Kurdan dike. Belê desthilatiya 75 salan ya dîktatör îdî li ber mirinê ye. Lewma hewqas êrîşkar e. Divê demê de ku daxwazên aşitiyê û wekheviyê yên gelê Kurd ketiya rojeva cîhanê, dewleta Tirk dîn û harbiye û çare di êrişan da digere. Naxwaze bawer bike. Her dema ku dibîne gelê ku duh bêdeng bû di tirsiya, îro li ser piyane mildane hevû du, bi kîn û nefreta sedan salan bûne rêxistineke bi qewwet, dewleta Tirk dikeve nava tirs û panîkeke mezin. Kurdên li heçar aliyê cîhanê bi armanca ku pêşniyazên mantiqî, însanî û adil yên serokatiya xwe ya netewî ya ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd destek bikin, ketine nava çalakiyên cûr becûr. Ji wê demî û vir ve rêveberên dewleta Tirk çavsor bûne, di nava panîkeke mezin de faşîstên xwe berdidin nava kolanan. Serokkomarê Tirk Demirel bi gotinên xwe yên vala û beredayî careke din hew dide ku Avrupa û rêya giştiya cîhanê bixapîne. Di nava gotinên wî de ji bo Kurdan tu çareserî û pêşniyaz naxuye. Lêbelê deridorên nijadperest tev dide û berdide serkesên bêparastin. Serokwezîrê Tirk Mesûd Yilmaz bi gotinên xwe hem dewleta İtalya tehdît dike û hem jî ev bi rojane talîmatê dide faşîstên sivîl û polîsên dewleta Tirk û dibêje êrişê ser Kurdan bikin. Ew hewl didin ku polîtîkayên xwe yên qirkirinê ku li dijî gelên Rûm û Ermenî bikaranî bûn ji nû ve biceribînin. Medya û çapemeniya Tirk ji hikûmetê êriş bastirin. Ji ber ku êdî ne derê wê wan, rastiya gelê Kurd dikeve rojeva medya cîhanê. Grûpên medya yên dewleta Tirk ji ber şerê kirêj ku li Kurdistanê tê neşandin, rant û alêkariyeke mezin bi dest dixin. Ji ber vê yekê ew dixwazin gelê Tirkê ber bi xeteke şoven û nijadperest ve bikişînin. Di van çend rojên dawî de polîsên fermî yên dewleta Tirk û faşîstên sivîl yên dev bixwîn êriş birin ser jin, zarok û îxtiyarên bêparastin yên digrevên birçîbûnê de. Dünya alem dizane, çalakiya herî masûm û herî însanî gerevên birçîbûnê ne. Lêbelê jinên digrevê de
به اردوه تنکشاندن. کردین کو جالی پلیسین دولتا تروتنه گرتن به دستین چتین فاشیستین لیدان. مدیا مهمت چیکجی و ایرشا دروی مروواهی یا فاشیست و پلیسان تشویق دکه، دستک دکه و گویا وکه کین و هستی گلی ترک نشان داده. او رژیم و هفته سالن گلی کرد و گلیندن یلا ترکی دقر کرن و قاتل مرا درباست که و بوان خوینده ده ورشاندن ادی داوی خود بینه. هر سوانجی جبرویه که اوروپا و رای گشتیا جهان ادی وی پیواجوی جنز و دشوپینن و جبری هشیارترن. دوی روشا ایرودا ادی کرد گیشتن و مرحله و باش و زورین نممکنه. کرد ادی بلیدان، تهدید، شانتاج و بقاتلیامان نکارن بینه بدین کرن. گلی کرد ادی هم گریدانا بسروکاتیا خوره و هم جی مافی خوی بنگهین یمروواهی بدنگه کی بلندین زمان. بریارگاه ناوندی یا یکیتی آزادی جنین کردستان یاشکه داخویانیه که دا و چالاکین ده چرچویا دلسوزیه بسروک گشتی پک عبدالله اوجالان را سلاف کر. بریارگاه ناوندی یا یاشکه بالکشان که گل برسی و هری باش دای ایریشن لهمبری گل کرد ین ده شخصیت اوجالان ده. ده داخویانیه ده و هاته گوتن. آرمان جکدن آوان ایریشان ترسا لهمبری به گودبونا جنا آزادیا کرده. پیشوچونا مزن یا جنین کرد شخص یاشکه ده تی مشاندن. و یاشک دوی باوریه ده یکو اوی به گل خوره با آوای هری بدو ببیگ. بریارگاه ناوندی یا یاشکه ده داخویانی خود گریدانا به سروک خویینه توی رتینه زمان و دو سوزیا گل و مشا سرکفتنه سلاو دکه. جهر شارالیین کردستان 13 پارتی و رخصتین کردستانی داخویانیه که هف بشتان چاپمنیه و دخواست کرن که جبو سروک گشتی پک عبدالله اوجالان ستاتویا سیاسی وره قبول کرن. دناف 13 رخصتین ده که داخویانیه هف بش امضا کرنه یکی تین اجتماعی کردستان یعنی که رخصتین ولات پارێزیا آسوری سوریانی بتنهرین، پارتیا رزگاریا کردستان پرکه و پارتیا سوسیالیستیا کردستان که لسوریه خبات خود که هنه. ده هیوی کرن که رخصتین کرد ین دنجی دروژن پشت داخویانیه هف بش امضا بکن. لهمبر ایتالیا شرمزار کرد پولینا گرین لا پارلمانتوی اروپا دا خفتنا خویا ایرو ده گوت جه تهدیدان زدتر پیوسته که هاتنا سروک گشتی پکک عبدالله اوجالان لی ایتالیا وکه فرسنده که جبو چاره سرکرنا پرزگری که کرد ورن ارخاندن. یا نکارن ورن قبول کرن و اویک رو رشیه. گرین هر وها جسروکی پارلمانتوی اروپا جی دخواست کرد گوتنین سروک وزیر ترکین وکه ایتالیا جیوی به اوجالان را به هفپاری جنایتان شرمزار بکه. گرین ببیر خص قانون ایتالیا رینادن کو ایتالیا مروکی یاده دولت که دن بکه به تایبەتی جی دولت که وکه ترکی کو هیجی جزای داردکرنه لهیه. گرین دازانین کو اف حال هم جبو پارلمانتوی اروپا هم جی جبو روجاوای اروپا نرخکی گشتیه. PKK جنیز و دشوپینن و گریدای هلوست حکومت ایتالیا او دجوینین مهین پیش مده سدی سد لسر مجاری راوستن. لالمانیا پارلمانترا پارتیا کسکان یکی تینوت که هفپاری حکومت اقتداری کلودیا روت ایرو ده جوینه که چاپمنی لبونه بانگ لحکومت آلمانیا کر که ده دربار ترکیه ده پولیتیکای کنو بشوپینه. روت ده چارچویا و پولیتیکای ده دوی پرزگری که کرد جی وره چاره سر کرن. کلودیا روت که اندامتیا و یا ده پارلمانتوی اروپا ده دو قدیا و لپارلمانتوی آلمانیا فدرال وکه پارلمانتر وظیفه خو بردوام بکه. هر وها بحث روشا سروک گشتی پک اوجالان جی کر. روت هاتنا سروک گشتی پک که اروپا جبو چاره سرکنا پرزگریکا کرد وکه فرسنده که باش نرخان. ین دموکراتیک سیاست مدار و روشنبیر دنامین که جه حکومت روما رشاندنه دخواست کنه که ستاتویا سیاسی یا سروک پک که اوجالان وره قبول کرن.